INP Mizo channel clear tu te in zain che bai le vek ule inom na mun thewa hun tha in chan kan be sei tun lai hi ralthuam lam kan ngai thlak hat ta boka tun tum chu helam hi kan clear ho don nia US siam helicopter India in dong ta submarine paruk siam nan crore singaman tender chu ani Russia S-500 enchhin ania atuma fu chiang hle Pentagon thu chuaina tarlan danin India chuan MH-60R Seahawk maritime helicopters le P-8 Poseidon maritime surveillance aircraft te chu US Navy atangin adong ta a rampan ni Navy te inkar na tho dun na hi tun ma aya achak pha nge Pentagon chuan a base thu antar langani India hian Lockheed Martin siam MH-60R multi-role helicopter somni le palize ta leidona pahni adong to tinani chu US sarkar foreign military sales dan anga ralthuam le ralna thuthlung hi siam ni in US $2.4 billion man in remna ania atam tham rem khop mai sirtop ni liamta khan Sandaigo muna US Naval Air Station North Island helicopter hlanna program an manga US Department of Defense chuan Indian Navy in Lockheed helicopter MH-60R le Boeing P-8 Poseidon mang theizing an telve chu an lompui thu an soyani Pentagon Press Secretary John Kirby chuan thotan ni khan press conference nein US le India military sales agreement chungchang asoi lang boka US Navy ti lova chuan India hi P-8 thona mang masaber ani Indo-Pacific huam chunga remna le muanna a om theinan US le India chuan thei topin ma kan la zel donani ati MH-60R helicopter hi all weather engang khodur le sanwaya po a man theya khi le chhum jing tiang velena ti boy velo ral thuam le bungra chi rang pai pon thei tura duana nia atul danang zelin modify thei ani bok William Blair Lockheed Martin Vice President le Chief Executive ni bok chuan Indian Navy in Lockheed kutsuakan thlang hi anti-fu hleni ti asoya hei aya tha hi van noya omlova kan kutsuakan ringam hi kan lo mani US le India in kara in zom na tha a om theinan kan beisel bokang ati Hamid Salim Vice President Sikorsky Maritime and Mission System chuan MH-60R Romeo helicopter Indian Navy in adon rual hian hun thara an chuang kai ti nani US Navy in Indian Navy atan puina konga thei top kan chua zelanga heng helicopter te hi upgrade tool huna po kan ti zel thei tur akangai alo ti ve boka Indian cabinet chuan Donald Trump an India tlo nun ber malok sang ni le som ni February thla khan helicopter leina tur hi alo pom to a Trump admin khan konga honsak ani bera Biden huna po US le India relationship hi chu khuanu samsui antiang mayen anin kop thatle ani hi akara China Russia le Pakistan melma te lengvel ma se atu veve po hian in kalsan mai antumlo ti chuan COVID-19 in India anuai hrep chung po hian ralthuam lama India malak na hi COVID hian ati thuan opha meulo company lian te siam ralthuam changkang tak alak lu le mek lain order dang siam le tumin defense ministry lam an boy reng boka khochak ramri lam China in alo nek ve reng bok nen COVID vaccine ang bokin silai le amu hi kan poimo kum khua don ani ber hi Made in India project le Indian Navy ti changtlun nan defense ministry chuan tui hnuai long changkang tak paruk siam nan tender vaibelchhe singaman zet chu project 75 noya achua le tarup mai ANA yana tarlan danin defense ministry chuan he tender hi mazagon dockyards limited le larsen and toubro te chhana ta na achua ni in asoya conventional submarine diesel le electrica man thei tur ni in asoi bok heng Indian company pani te hian India tho puiram strategic partnership nei ram kanti mai heng France te Germany Russia South Korea le Spain atang te in
partner an thlang theianga India rama inbun angai ve thungang June Nili Khan Defense Minister Rajnath Singh Hova Defense Acquisition Council meeting at chuan request for proposal RFP chuaphalna clearance alo siam to ni Mumbai Mazagon Dog Yachts Limited chuan Scorpion class submarine siam meka neya hei aya lian hi India chuan neya du'a tuna submarine paruk hi chu turu tak land attack cruise missile LSCM som pani tal pai pon thei ani turania tin LSCM baka anti-ship cruise missile ASCM po achom bok turani LSCM le ASCM zia berchu tui noi longa tanga khomwal le long dang attack theina ani ber India hian ramdang siam ralthuam le ringot hitum to lova aduang asoya asiam theiturten India ram leilung ngeya an siam hi atum beranita chu chuan thalai na nei lote na tam taka pedona sumsen rova Indian economy asiam phadon tinani ngala thilrem chang tak turani Zoram minister te chuan kan state chunga order theile lei theitur omreng te hi an redu ngai tlat lo ni na langa Mizo puan thui thiam ten quality thazo ka an thui thei PPE kit po state po na lei kher kha atul na lai an muthiam hle thina ni chutiang bokin contractor le company lian ni lem lo te hian Mizoram chunga contract an muthei khrep boka an na thoero a chema viu thin ve thowa tichuan Russian S-500 hi han soikai le ila India and Russia hlui lon tu ralthuam alei fo chungchang kha kan soi to a adik nge dik lo ti chu in nial vak ngai lovin a fia zel tura nga yang India in S-400 alei tur hi kum top lam November thla vela India ramathen base yani a Russia ero hi chuan S-500 amang le chuni ta der mai India in buat saidan han en hian Russia hi chu do tinin kantin lo ati thei ome July ni som ni khan Russia chuan S-500 a enchhin le ta a target a fu chiang hle ni inan soyani S-500 hian kilometer zaruk a ka pha a van noi china air defense thaber ne soi anita Asiam tu company Almas anti lam chuan antum anga ma in Russian army kuta an hlan thei tak lo thu an soya kum khatin an tlai hretani mase hei hi tum fel tak nei tlai an ni mel a chan chu kan soi tak ang khan S-400 hi China ba kena la lut talova Turkey le India in leyan tumme ka a aya tha S-500 a chuan har satna siam thei an ring ni na langa S-500 an commission huna turam main S-400 hi an lei to lowang India hian tihsual deuh ni na ngai thei tuna hian pakhat mala dong lova hetiang tu ro hi chuan S-400 khalo order lo sela chuan S-500 an pek chua ve le India hian order ve ngal se adik mai tur hinia Indian Defense Acquisition Council hi claim chuan an kho hoya zaw lo deuh ni te poina lange a Vladimir Putin adu ang thapa an siam the invincible ne thei lo ti hiala an soi zircon hypersonic missile chu thotan ni khan hlotling taka enchhin ani boka Russia hi chutluk lo ri malanam wang mai chuni hi ole tuntuma tan ral thuam lam chanchin thar kan ti chuwa thei khati khani le mai sela INP Mizo channel khir tu ten kan channel min hlut saka min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me